zusammen. Freuen. So kalt wird gefreut. Das ist einfach so. Playboy. Cisza ma jugo, Du, dat was ook zo goed van zijn choice. Dat was niet ding, je ziet maar dat je een face is. Ja, wel. Mãe, é dela. Erwischt, Weißrussland op 06, die Spielerin mit der Nummer 11, Anastasia Maher. Minute 73, goal for Belarus. Score by number 11, Anastasia Maher. New score 0-6.
Final result between the